د êrişên rêxistina Daişê li ser Herêma Kurdistanê de. Leşkerên roj an ku pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê di gelek şeran de beşdar bûn û karîn hebûna xwe diyar bikin û bûn cihê baweriyê di nava rêzên pêşmergeyên Herêma Kurdistanê de. Lewma Herêma Kurdistanê gelek operasyonên mezin û giring radestî wan kirin. Yek ji wan operasyonan rizgarkirina Çiyayê Zerdek ji destê çekdarên Daişê. Çiyayê Zerdek kevite nêzîkî Hewlêrê, ew Çiyayê Zerdek layê Daişa ve hat bîgirtin. Wekû batalyona êk û batalyona du, her du batalyon beşdarî wî şerî bîn, yanî şef çûn dûra we girtin, ew Daişê tê de hemî kuştin û yanî çiya girt şinîga qewet hat, ew çiya girt ji destê terorîstên Daişê de hat standin. Operasyona rizgarkirina Çiyayê Zerdek yek ji mezintirîn û giringtirîn operasyon bû li Herêma Kurdistanê hat pêkanî. Got dibin serpiriştiyeka rastixwe ji Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî birêve çû. Di operasyona rizgarkirina Çiyayê Zerdek de şêst ji pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê ji aliyê Herêma Kurdistanê ve hatin destnîşankirin ji bo wê operasyonê pêk bînin. يعني مهمة كيان تبوني حمي هرنيان وني نجاح تدينن ما قوم حمية مجاهدن ما تشخونا دالي مجهانة نذيكي جام أودي ما كشف كر ما جي خو قرتن كنت جماعتي ما دي ترجي جي خو قرت تالي ما ديت هناك طاري علم دامه جوه هناك نفر نذيكي وهنا الودري ما قوم ما نابين دث نشان كشمرات ضوي خو ضايع طاري دث نشان كشمرات ما قوم تماما بلا بالصبح أم ودري بشك ما جي خو تازة قرت بالصبح ودري أم ما خجات كثر ويشتي مدید برو صبح مجی هم هاتن کتن نیوام ده اما نیوام ده دوی داره دم خواجات کرد اما مجوی علی ولید دا جوی علی ولید شر Çiyayê Zerdek nêzîkî sê dem ji mêran dirêj kir û tevî ku şer mezin bû lê leşkerên roj di wî şerê de tenê çekên sivêkê bikaranîn û serkeftin bi dest xwe ve anîn bê ku pêşmergeyek şehîd bikeve yan jî birîndar bibe. فكرادم هبالي وانا غازي متكرن بعربي مدينكم بعربي متقطع لا تقدم بن تقدم بون نزيك ما بون وما قلاد ما تقع لوا كرن ما كشتن أسلحة خفيف بو بيكي سي وار بي جي وروسي بو جبني بايا سابون بين ساعات أدري ما حتى مكان السرشي تشتا هاري جرين تدا إنه ما تشام ستان وما تش شهيد ندان Girinkiya wê operasyonê ji wê yekê tê ku Çiyayê Zerdek deverek stratîjî ye ku dikeve li ser gelek gundan. Wate dê eger Çiyayê Zerdek nehatiba rizgarkirin wê pêşmerge nekariban tu pêş ve çonan bikin. شارع چای زردک شارکی جدا وش همی شارع چکو دجمن منطقه که استراتژی خصوص بندستی خود دوابو امیدر بدست بینن او جی به مباشر به سرپرشتی جناب سروک مسعود بارزانی بو ام جی وقت پشمرگه روجاوا بجدار بودلی شما حتی خواستن افچا دب دست فوری ام جی چون بجداری بی شاری بون ام یعنی حتی ام چون بش دجمنیجی یعنی ما دفاعاتی واج ما درباس کردم چون بش دجمنیجی والحمد لله ما بدست فاني وسركفنا كامازن بشهيد وببريندار والحمد لله Leşkerên roj yan jî pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê di operasyona rizgarkirina Çiyayê Zerdek de û gelek operasyonên din de garîn serkeftinên mezin û giringê bi dest xwe vebînin û bi vê yekê navên xwe bi tîpên zêrîn di rûpelên dîroka Kurd û Kurdistanê de nexişandin. Helepçe Saedûn Ark محور کسکه